لأدلبي پشتکو سوشش لشکرین ترکیه جالی رژیم سوریه و هاتن کشتن دنابر والاتان ده حملین دیپلماتیک دینا داین کو کیشه ادلبی چاره سر ببم و شرک مزنتر رونه ده. سروک کمالی ترکیه رجب طایب اردوان و سروک دولت روسیای پوتین ده پنج آداری ده لموسکوی لحفده جبن. لیبلی بریا ویلود که روسیا داخواز ترکیه دکه کو لشکرین خوش خالین چاودریه در نخم. ریکفتنا سوچی کاریگر بکم و دو بیجه حتی حمو تروریست لأدلبی تینا درخستن ده اپراسیونی نوان بدوم. برانبری وی که ترکیه جه آلیه که جه امریکای موشکین پاتروید دخوازم آلیه که جه بنات و والاتین اروپایی رم داخوازه پشتوانی و آلیکاریه لشکری دکم. هر وها سروک کمالی ترکیه اردوان جه دبیجم اوی هر لأدلبی ببینن. گلو دوی رفش آلوز ده ترکیه ده بگاره ناتو اروپا و امریکای پشتگیریه بستینم. Türkiye'nin NATO'dan destek alabilmesi için Jboku Tirkiye ji NATO, welatên Ewropaya alîkariye werbigire, pêwîst e sînorên Tirkiye rastî herşan bê. Ev yek jî niha naxuye. Ji ber ku leşkerên Tirkiye li Sûriye hatin armançkirin. Herwiha Amerîka dibêje, dev ji mûşekên S-400 bar de em bibin alîkar. Bi her hewayî Rûsya dê piştevaniya xwe ya bo Beşar Esad bidomîne û paş ve gav navêje li Idlibê. Tirkiye niha navbera Esad û Rûsyayê de asê ye. û pêwîst e demildest bi Rûsyayê re rekeftineka nû ava bike. Di pêncehadarê de ev mijar dê zelal bibe. هر وها یک جمجار هدن که دناوا پسپورین ترکی دا دینی قاش کرن اوه کو ترکیه ایرو شونده لأدلبیم دی براب شکه چوارا روبرو بمینه. ببوچونا پروفسور دکتر بلال سامبور ترکیه به دست خو امریکا جی سوریه درخست و نها جی محتاج امریکاییه و ترکیه بلا خوش براب شکه هری خطر آماده بکه لأدلبیم. ام tevcih zanin Rusya ve İran piştgirî didine rejima Sûrî. Yani Türkiye burada hem bi Rusya re hem bi İran re mücadele dike û mesela Suriye'de Türkiye digo bila Amerika ji wir derê yani li hemberê Amerika bû jî vêga Amerika li wir nemaye Türkiye bi serê xwe di wir de maye derketina Amerika pozisyona Türkiye li Sûrî zayıf kiriye. Ev tiştekî qet'î روژه ضعف گران و ضعف قریزه ضعف مزن لبر ترکیه دسکنن. روژا 27 سبات سربازین ترکیه لهرما ادبیم جالی فروکین رژیم سوریه و هاتبن بمب باران کرد. او د انجام د سوشش لشکرین وی والاتی جان خوش دستابون. هر وها وزیر بهرهوانی ترکیه راگهاند کو واندشا 27 سبات لدیج ارتش رژیم سوریه اپراسیون بناو مرتلا بوهاری ده دست بکرین و او اپراسیون ده بردوام بکن. اونها چاوی همو کسی لسر جوینا پنج آداریا ناوبر اردوان و پوتین ده. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.